Fundiswana nazo-ke ziyakhala manje, it's people leaking. Sivuka nje kuseni, black madoda. Nazo-ke abomeza yanyiwa yabuya zinja lapho madoda fezitsho madoda kuthiwa kuyagamajwa phezu kwazo. Pastor Ike bakho sona bangasiphambaneni. Bangendawo eluke lo Pastor Ike bakho sona. Ageza kakhulu wami. Ngalinga basinyana. Udibanisa ukweluka nezinto bayo. Ne-economy. Ingena yaphi ku-economy into kweluka? Ngamasiko wethu. Culture. Benebhabha nazo apha kwento zabo explain into. Ofaka into ezingangeni. Ibehlula ngale economy abakuyo. Uzoyiva xa itshelwa ngucoach boy. Because the podcast wayona ayethi next economy. Ka-eda boy. Bayaqeshwe kangaka kule podcast. Leyo ithethayo ke boy ayikho. Ayethi next economy. Njani? Ndiyaqaka nje. Zakala wami.